making'ethanĩra na Southampton. Inisha gikombe kia FA Cup United irafu isigire gutungana bitiganisha gikombe kia FA Cup yari mwaka wa 1970 nakio kirafu kia Nottingham Forest makanyito gani kirafu kia Manchester United kiharo-ini kia Sitting Ground ciarikia kwihanda tha 4 cia utuku na ndagika 45 kirafu kia Erik ten Hag matanyite kwandikithia rekodi ya kirafu kiria gikinyite ikereka ria quarter final bitiganisha FA Cup maita maige kirafu kia Wolves magatungana na kirafu kia Robert De Zerbi uyu ni nyafara wa kirafu kia Brighton kiharo-ini kia Molyneux na kuwa kiharo-ini kia Anfield kirafu kiria kiahotanire gikombe kia Carabao Cup kimera giki kirafu kia Liverpool makanyito gani kirafu kia Southampton ciarekia kwihanda tha 5 cia utuku. Handũ-inĩ ha Muthingi TV iharo-ini njitagwo Mwangi wa Gicoi.